Kani gede dashin MEGHALAYA bagi pidang sampai pi baro sya ketep kuba meta ke janmit. Shwan pash ki kubor ki babnya ipech mai ki mat pakongsan. Saki ke India ke jengkela ke Banwan Rakyat Kerdan Pertemai Ong Menteri Rang Bak Du Keri Narendra Modi ke Sengi Rakhi ke Civil Services Day ke Bakatnyo Hanong Bak Delhi. Kelad no upuk Francis ke Sengi Beningkong Jong ke Pasca ke Erta ke Baprap Prasnem Ben Pau Jeng Sengulam Menteri Rang Bak Du Keri Narendra Modi Menteri Rang Bak ke Jelau Konrad ke Sangma Bat Kiwe. Penkop buram ke jelai kinong trekti la itu ia ke kam ki jongki sangut kinong trekti. But one point Vice President ke United States of America J.D. Vance hanong ba Delhi nakabita ke jengwan jengok ke Saus ni. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Bak Du Keri Narendra Modi ne ke Sengi Ulaong. Baka India kala sakhi ki jengkela ki bakrau, ha ki shipos nem baladep. Ha ka baka sorkar kala pentikna banwan rai ke roi ke par ke bapura ha keri. Ulaong baka roi ke par ke bapura kamut ke umbam umdi ke bakut, yaman la ki longyeng. Kepuli putih ke babiang yaman ki kena, ke jengerap pisa ke basuk na ke benta manla unong sengkam lejong, baka jeng mentoy jong ke digital economy, shaman ki shnong ki thao. Umudi ulaong ru ya ke ni ke baudang ya ai ke jengkeran ke si rakhi ke Civil Services Day ke bakatnyo hanong Bak Delhi. वो एक वक्त था आप सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट के रूप में आगे बढ़े और आज भी सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है साथियों। मैं जिस रूप में आने वाले भारत को देख रहा हूं, जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं। Upo Francis, unong yalam niam ubadeiru u Latin American. Ubaningkong jong niam Roman Catholic ulaklat no ne kesengi ke erta ke baprapu prasnem. Katkum ke jengtip na Vatican City, u Cardinal Kevin Farrell lasami ke kubor na kebaong, ba upo ulalit sa yeng ublay ke por hinyo lai pusan minute min step. Kajeng kelat no kajeng u kadai na kajeng pang pneumonia ke belajur pa hadin ke sengi ublay ba ulami kemat hakipat ba St. Peter Square ha ba ula ai kublay kipat ba, but ai kajeng kerku pasca bekerpang yiki. Upo Francis ubala yoi kum unong wanra jeng kala bat ubala kner ketish ki bedok ki barangli. Ula i syadi ni kapateng jong kajeng sngorit kajeng ai jeng syakri. Ukamari lengo bat langut kinongerap belajit do Cardinal kin rai lanun rai ke senduk ke jong upop sa St. Peter's Basilica na kabentaban pin ipat ba. Menteri Rang Bak Du Keri Narendra Modi Menteri Rang Bak ke Jela Konrad ke Sangma I Dr. M. Amprin Lingdo bat iba AL Hek kila penpau ke jeng sngoulem ke jong ki halor ke jeng klat no ke jong upop Francis. So I am deeply saddened by the demise of His Holiness Pope Francis, the heads of the Roman Catholic Church. The Pope Francis, he led an example, be a good human being, humility, and he prayed to everybody. So his sudden demise is a great shock and a loss, not only to the people of our church, but the whole world. It is with deep sense of sadness and a profound feeling of great loss that today the Vatican has officially announced the passing away of His Holiness Pope Francis. We all mourn the passing away of such a good soul. Pope Francis was known for his honest
interpretation of archaic law. Hagajingyo kubor kabakongsan ki pulit Meghalaya ki lalap ksai. Halor ka jingdon ki kinhun ki bayarap ban penrung tu. Ban penbiang ki kot ki sla ki bank account ki bathok da ki nongshong shnong kari Bangladesh ki batrekam na kileng ki bentajong kari India. Kadi ka jinglit kenra kelas dang nadu ka khat sau terik ubnai rimpang arhajar arpusan hakablayo ban kemya sangut ki briu ki besuba ki bedai ki nongshong shnong jong kari Bangladesh hanong po checkpoint kat bagi dang wana Guwahati Shishlong. Naka jing to okit yiki kapau bagi layo ki Aadhaar bat pan card lingba ki kinhun ki bashalan be'ain bala lam da Sheikh Muhammad Mujib na Mumbai. Syuk ke jing wat benyak kelap penpau ke jing ki kamshon ki kot jing itu ki bathok da ka bapendon kam ki bank account haki kam thok pisa. So after their arrest we thoroughly examined them, and during interrogation we came to know that most of them were coming from Mumbai, especially Navi Mumbai area. So we dug deeper into the whole thing. So we were amused to find out that they were carrying forged Aadhaar cards also. They had even made PAN cards. Some of them had bank accounts also. So after investigating the financial trail and other materials which we got slowly, because of quick response from Income Tax Department, the concerned banks, and we identified 3 persons. In fact, 4 persons were identified. Ka Directorate of Commerce and Industries kalapenlong ka State Award Scheme ka bahinyo na kabenta kinong trekti ban rakhi ka kam trekti ka jongki ban pentre kam ban penne pensa yaki hakatanat handicraft ka jela na kisan pulai ngut kinong wani benta na keleng ki benta jong ka district ye san ngut kinong trekti la ithu na kabenta ki kam barat ba ka jongki ka jing odor na ki ding ka jing sna ki jing deng tenrai ka jing sna tiar na ki si ba ki kedat ba ka jing sna ki khiu khndo kinong yo kusnam ki kintop ye ba jendrasing kurkalang ha wood carving uthengku ke sangma I rolin pertu ikasbar ar sangma ba ukal sing ji moment kinong tre katnat kila banjur ka jing kongsan jong kani ka kusnam ha ka ban kintiu ka jing ru spa ka kol shore jong ka jela ha ka ju ka poru ban kintiu ru ya ka sap ka phong jong kinong tre kti bat kan kintiu ru ya kilat kamai kaji. This award distribution ends with the giving of awards, but the deeper objective of this award is to enable you to pass on your skills to generations. As a department, we foresee that most of the skills perhaps vanish without successive passing on to next generations. Kadi galong ka kubor ka basutanat. Haga kerta ka ba cutway bat cut arsnem. Ki arngut ki nongnya e ka go-kart. Kata urivan Dave Pritham bat Urehan Khan kilapin sobha ya baro da ka jing tibet ka jongki. Na ka benta kini ki arngut ka jing stat kam day tang ka jing elek kai hindai kadi ka rukom im lani kata ka lifestyle. Urivan ubadai ula du ha ka karting ha kari bat ubadai ru unong India ubeningkong du. Ubala job ya ke FIA Motorsport Games ke belapen lingo da ka jing tebet ke jong ka Indian Racing Festival belapen long ha Shillong. Ula ong bo kupa jong de unong ai men se man sheme ke jing lek kai. Upar lok jong uru Urehan Khan ubalong unong lek kai betemai na Chennai ula ong ba ma uru ula yo men siem no kupa but usngo kemen hadien bulai shimbenta kmat jong kipat ba ha Shillong. Everyone is Pritham and I turned 12 years old yesterday. I'm the current 2-time national champion. My dad is a 7-time national champion on bikes, and when I was 6 he built me a go-kart and I started enjoying it. So when I was 9 he took me to my first official nationals where I placed 6th, and the next 2 years I won it. I want to get to F1.
My name is Rehan Khan and I'm 11 years old. My dad had a racing team, so I went to watch few of the races and I got inspired. I wanted to join motorsports, so my dad brought me to motorsports. I feel very excited to perform here in Shillong, so I look forward to it. O Vice President John Kerry, United States of America, o JD Vance, negasi ulawan po hinong ba Delhi, na kabenta ka jingwan jungo ka jong u, ya Kerry, ha ka ba unwan ban jungo Kerry India South ngi. Lapdiang do Menteri Ketana Information and Broadcasting o Ashwini Vaishnaw, but lasan rani u da ka Second Lady, John Kerry United States of America ka Usha Vance, lembat kiwe ki dekot John Kerry United States Administration. Kani ka jengwan jengo ka beningkong jong Vice President Vance se India bot unsa ikendu ru Menteri Rangba adu John Kerry Narendra Modi ha kani ka janmiet. Uni Vice President unsa don ka jeng ikendu lang ha Delhi bot unsa let ru benjengo ka Jaipur bat Agra. Kani ka jengwan jengo ka jong Vice President John Kerry United States of America kan ailat ya baro arliang mamla ban bishar binia ka jengyat shaprang ha ka jengye dei ha pedeng kini ki artli ki ri ba ka jengye pentri kam ya ka jengye mir jengmut jong kini ki ari. Ka ken hun ki samla ki bajunya stun man la ka sngi ublei ha Surok National Highway 6 Haribhoi District kila sange no menta katayo hadin bakila tip baki pulit kila don ha samlem pat kan ni ka de ka jaka ka bagi ju pendon kam kum ka jaka stan what happened ka jing ujor nagi pat ba jong kani ka than kini kinong nya stan ki ai peteng ya kani ka jing le ka jong ki ha ka bagi pat ba ru ki ju kershani ki da ka bagi lumlang ban pej lani ban ring ki dur ki na ka benta ban pelat ha YouTube ha kani ki blay ki pulit na sning kila bo ka Jakarta la si ha samlem wat labun kinong nya thuk thuk kila ja na mar jong slap bat na ka jing ujor ki babun kat tu kat ni ki balawan ban pet no kloy hadin kila i ki pulit uba i marak ubade officer in charge uloong bagi pulit kilayo ke jing ujor ka babun bat kin sasdang no bandan kuna lani ban mudui lada kini kinong nya thuk thuk ki be ishir kei ki dang ebiteng ulakin turu ki samla bakin sange no ban pendon kam ki jaka patba kum ki jaka nya stan bat banya dah ka jengkit clear गाय आई डोंट नो द बाइकर्स ना उन्होंने इस लड़की को पीछे जो लेडीज है उसके साथ एक बच्चा है और उसको शीशे को पूरा तोड़ दिया और जस्ट हार्डली 10 to 15 minutes back which is not good for the ladies is there बच्चा है उसका फैमिली है उसके साथ ऐसा नहीं registration number I just forget the number of that lady and is also coming with his father यार it is really bad अगर हम लोग ऊपर घूमने जाते तो ये अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो कोई अपने बच्चे के साथ लेडीज को लेके क्यों आएगा वो किसी की वाइफ है यार थोड़ा बहुत तो सोचो कम से कम का मैसेज के बंगी को मन आए ने का लोंग बा यो शिकुन की कंप्लीट जनरल पब्लिक हम ताम हसी संडे वकी don की kena ibuan na Shillong ibuan na Nongpo ibuan le Ikistan hak ni Surok NH06 mos ngilai iru ki don ki kena iba upload ki ya kini Ikistan ki jongki hak YouTube channel ba per teleng ba kini yo shipun ki comment ba ki request yang ki police ham tam bangin enforce ya ka ya kini ki rules and regulation kini Surok ba Andre wala katar ngilai awareness shaki barok ki riders ba kin maintain ya discipline haba kinya ai kali but kam kimde banyale ikini ki race lani ikini ki stand hakini Surok ki badai kajakale om de tang ka jongki hendrai gadai jongki wiru ki kali pat ki kali sau shaka ki kali he mo ki truck but kiwi kali ya nakani ka ju kalenti Ka Federation of KHASI Giant and Garo People North KHASI Hills District Kalapanlong ka Inter Circle Football Knockout Tournament hap Madan Paham Siem. Kapatmo ban kintiyo ka jinget talib ka jinget day parlok ling ba ka jing lekay. Ya kini ka jing lekay lapli perda do regional taba ubade u Assistant General Secretary jong ka FKGGP usaw Arkin Field Khonglam ubade u Sports Secretary but u Louis Star Lingdo ubade u President jong ka FKGGP North KHASI Hills District. Hakajing play ka ni ka jing lekay layo I ka jing ya khat ya padang ka den circle but ka boy rembong circle ka balong ka jing sedang ya kini ka jing kop ka besitayo kini ka jing temu ka penpau ka jing IT ka FKGGP
Syaka imlang saalang bat ban kentiu kisap yelek kai football jong kathan. Kum kadang belum kum si para. Memang iong ba keketian kesing jong bul bonsin bagi sedang dalam rempeh. Tidak kadang-kadang ni nak kalian keseng FKHP. Kemudian kadang Mentang ini pek kejung long jaman kesumbenang hatura, kejung kriat kelong 8 degree Celsius, kejung shit kelong 9 degree Celsius. Kejung skam hau mentang kesing kelong kendai pulai na kesispa. Hapa pai pat shanong ba shalong kejung kriat kelong 4 degree Celsius, kejung shit kelong 8 degree Celsius. Kejung skam hau mentang kesing kelong nyo punyo na kesispa. Kat bahaju waipat, kejung kriat kelong 4 degree Celsius, kejung shit kelong 4 degree Celsius. Kejung skam hau mentang kesing kelong prapusau na kesispa. Kasuin beneng gandum lo atura kat bahasa long bat jawai kelak benar kejeng hap slap ke malu malaki kat tu kat ni kejaka. No headline. Dia perlu kat tu lapoi sebut jang tu kubor jengi minta kejan mian haduk mi syam yang berpilih syai kesni kublai pi baro. He added that real progress is not about small changes, but about large-scale and meaningful impact.